guys, welcome back to my channel, mga Anisha. Mga watch. But kini channel jang Anisha Khasi vlog. So guys, mata kasing am hang ni flaban ibu dan Pani Puri challenge. Hoi, tim tas ni le do Pani Puri challenge. Mar life santli deh. Hoi, lat ki baram kini yo punishment. Ma. Tata di halas do. Hoi, halas do bat sampai ikan video hadu pandakut. Di bat nalor kata am kidang don susu ki video ki bangile challenge lada fem padi semua bahaban pa ikan video hadu pandakut. Dah pokok end video part em ngila ada bu ke video link ma dah sa klik be itu ke video em supaya biang haki video ki bang ngila ada peni mengish pangki challenge Ubun di challenge. Ha dem tak kasih campus slam show. Let's get started. Tengin ya start nama. Cimpai bul kenika Dia jong pudina ni. ha ke basal bahapat Tengin ni jong sok entai deh. Sok entai. kini ko sok kantoi kini ko basal bah kini ngila hi hayang ti upan pat em ngila ya dap tab lupa namar ba yo slam ko po deh tingangan mak shawai shaban sedang ke challenge namar ba shibet em dala sedang ngintang babam kirkir ngam su su ngatis te bu itu ko sama ini king atat namar ba shipang kala ngan mak anyway bang mana? King atat mo namar ba masuk wes le biang challenge namar badang sibet tremur Kalau suka ni resipi mah. Cuma pani pani pi. Mana mana mah. Sama dia man komen bun kan? Ha. Kalau komen bun kan pani mah. Kan pala mom tas ki. Bikin mah. Bang han ko budina deh. Komen mana banjok. Jauh ni. Apa bang? Dejai. Ini berkikik. Oh, sat. Asang sat nah. Biar sabun dah. Hai pun sungkan deh. Ngasap pelat. Aduh.
Apa ni lah challenge mah. Bang Momo. Ni ru. Tiki kue ru kan. Bang 3x tu mana? Samang noodle. Asal kayak gini niat. Come on, Anisha. Come on, Anisha. Kalau senang jauh dah. Sekarang sat. Tangguh. Nah, chop mah. Saya punishment Anisha. Palat Fi. Dah sat-sat ngah duk kat mentah. Iya, sekali niat dulu. Lak sit khay kip niat pas kata uni thli am ngas ngula long flat namar bang la is om ken shibun Sakajau ha. sakajau Ni nak kembiang ni jauh ni. pekeni ko om kadang bun namar baw la jau pelat tekeni ko om stang khniat ti Tempat sini ada mi Anisha. Lanjut. Yes. Ya punishment. ta singi rong la rami mangahi namar ba pe sa sok nu thli ni sa Lai sau sandre nyo pra natali. Ini rumah ni kebul. Dia punishment. Anisha. Nah punishment kayak yang tas ni. Betul. Ini kan. Tinggi dalam dalam sini. Tinggi dalam syah. Bat ni sah yawan. Ini punishment. Punishment bat. welcome back dah hadin kat tu kat Nipor ba mo khamja kini ki jingsat khniat te la khamnang kran menta te samenta fi ong fin ai punishment ya Lipstick. Ngantak lipstick dah sini. the lipstick mana kata tu fi ai ngada lipstick Tu mana ketua lipstick tu iru spray. Guys, lada film padi em ko mong ong menen na masdang fi HKN video fi say ibiang ki video ki bangi le challenge bai le komik mangi ki dia ma te sa pen ni sa bu ni la bu te sa like ben klik te mentapat ni fa syah ni ba fi mud bandro kom nu nga National design kan mentah. Hasni. kani kadi ka daw baka jing bom la bam janga tip nak daw bom jing la bam Ingatnya. Jadi ba lak nam tak sini kambut. Dia nak dawa tak. Pindro ni sini ni. Di sini teh. Itu kipalan. Pindro ni kasih sini haba. Apa itu kan draw design dah? Asal kita lah. Tak Buat kita. asyik draw mah. Tak mau draw. Ngubah bani comment slam yang please ni ha. Ngubah ru bani ya dia subscribe lem ke channel ki bayon thamai. A few moments later. Biang. Jadi. Tadi. Tentang. Ini mah. Ni guys, kani kamu buat kemana kani ngatang. Lihat kan. Lama Anisha. Ni lah segera ada lipstick sudah sini kedar-kedar. Kedar-kedar anak kedar-kedar. Rasa kemana? Ni lah laptop. Yes. Guys, film belum ni. Pesanya, drawing tinggi yang mana? Sao Shillong. Lalu pelik aja kan ni. Lalu saya draw yang ni, beli sudah ni selang. Okay guys. Saya dalam penuh. Kak ilang penuh. Make up jangan. Oh, Make up. Make up. Nggak sekolah ruban ha, ni lipstick Shillong. Saya putih juga.
Saya kemal aku ni. Ada king coffee sa kemal aku cuma. Okay guys, kita bertayang. Kung bang oi film ni, ada video ko perlok bawan tamai. Sungo bawan like, share, bawan subscribe. Mo. Ti Terima kasih tak ni. Hai, terima kasih tangkat dehi. Ting saya kendu biang pada ke next video.